siama bro nyame tena se na me ne a doctor fo nim de fo no ye twetwe ho nkomo na wo so wanya wo chefa watimi de ateneten wa brabo ni pedua no na watimi ehu kwan abefa so apamo yade ana so besi yade ano ewo mo abusia kan ye ho ewo Facebook no so wadaroma eye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no eya Sompa TV betimi akọ Sciatica Research and Treatment Center ana 21st TV ana 21st Clinic ni nyina wonsa ebekanyan ewo ho Tara 1 TV nso ewo nso no Facebook nyina no obechi yen ewo ho ewusia yenkọ ene doctor panyina nkasa tena se na dwumadie yen director eya ba akopɛ manager Daniel wono ena program Healing Point wo director ema bibia ekoso panyipa baby a wo bia no ye chia Dr. Blazer Foster so yen chia no na doc mami ma wo akwa bai wada Roma yeah now na apom te saying yamna domboko ohun ayefe papa udase de oyi wo no okwa okwa memo scanner de akotua wai Kelly's haircut your friend is saying Kelly's haircut Kelly's pachosa mpacho wa hia ahwe overseas wa okay wa ya de papa patete wa ma wani mo bright kama pa na so yet saying oh bi aboko yo ewusia doctor na yate ne nka no na wotwe etwa mu no said ye say ayensesan ewe adwumadie no no ye ne wa na ekro eno ntire last week no ya ntimi amo wakonya ama wo amfre anje wadwenkyere ama ya mfa ho mu aya ama eno nti no ye didwuma no ene ya anana wotwe we ya the following week no na ya pick course na chese doctor bebo no so de awuram kakra na ya pick course na ekoye nimu a kosi se bre ne bekwa awie ya na wotwe beda ya nim ne de no ya pone ho kakra bi e de akire wo nti no doc yenkoye nimu ntem na afrefo na ansa no bebem no wonua doctor opoku free tema ebaye ene e betwetwe joint pains ho enkomo wada Roma wonso sen na sa topic we say we see hu no na afi yenhwe na yenkoye nim wo course ni so okay we dey medo asibebre na minchia atiefo nyina na yahwefo nyina Dr. Simon Dr. Sistos ne Dr. Thomas ne Dr. Samemo Dr. Asare omu nyina meche obi biara na joint pains de se ka se joint pains a na che se waposo ya obi a eba waposo na ya ka se waposo a domba bia dompe ebe hye bia no eye epo okay babia dompe ebe hye bia no eye epo enti wo hwe yakon achi sei no saa koka osisi achi dompe na ewo ho no nyina no epo ewo ho saa nso na wabetwe ana wabakon honom onsan soa no honom nyina no ne nyina no eye joints afei okotodwe kotodwe na nkasa no eye epo ba ko a no so ha adwen pa yi okay ansa na de akọ yenan ko mu ho ansa na yenan ma no yenan so ano ne nyina yaposo sisie no mu nyina eden eka ho enti yawa hodo a etimi ba yaposo no na ye hwe se eba se na etie na eden na edeba na afi nso se eba nso a eden na yenye eho dwuma na last week Dr. Simon bobo so na ende ye to aso afiri ho na kire say from there no ya pick course na o hwe joint pains na eya na enkoda etimi ba enkoda so enkoda etimi nya joint pains sa so na omo middle age no omo so omo nya joint pains omo nyini ba no yes ansana omo ampanyumfo pa omo so enya joint pains okay sa age groups we nyina no se ebia enya joint pains a na ewo ba bia efrie especially se etoato so a on se akora ka se na aposo ye ne ya na se ebia ndem kwa na waka na sa on se nkora pa agro enti ebetuma ba ne se agro okodi ye na se sa pains ne bae nemom se etoato so a ewo se otu ho anamo because eno so wo ba bia efrie eni ti a obi wo ho no ma na joint pains no di firi no nkora brem enti wan hwe ansi anokwan a odbenyini saa na ha no saa obeka se me sasa bro de mi firi nkoda brem se wati ase enti enkoda nya ana ewo ba bia efire
sa omo mfie wa anim kakra se bia 30 to 60 mo omo so omunya ansa na emfa say 65 70 years ekono omo so de ho yes enti bia wo de ede ne de eden eba na joint pains we say eba anase wa aposo no say eya wo ya eye normal mienu e na ede ba de edi kan eye inflammation and a non-inflammatory ye ka say inflammation a ahonhunu bi e na aba joint no so anase epo no so ho ahonhunu no kire say ebi wo ho a etimi edadi e wo abonten so kire say epo no so anka say timi ho no e ma ohun say ebi akotodwei ahono ebi wo ho so a inflammations no ewom kakra but ehunu mpie ma ohun say kotodwe na ahono anase epo no so den ahono enso ne wo mu yes and inflammations na abamu no umia epo no so hono ma ote yaw umia epo no so hono ma ote yaw especially sa won te kra na sa umia komu otimu say ne say ne de eya wo ya eno na ye inflammations no ebi de timi hono ma ye kwotwe nso nyina den efrim sa na tie because abra ahono no the way our immune system ni ye adwumanti na be ma pass anase nso bia beginam ti ba na sa gise atwe nso no ye den efrim se nso no ginamu cha ebe se epo no ho na say ebe se joint no ana ebi ye non-inflammatory kire se ebi wo hono ma ahonhunu ye bia ye den emba mu kire se ebetuma ba ne se onya accident otofam bibi bo wa pono so ana se o joint no so enam so ma epra bia bam injury ena ema wo te yaw afei ebi wo hono ma wa use sa joint no so ama akoduru mpempenso bi a dompe na e wo hono dompe na sha se ehi ana se ekokwa ana se cartilages na ewo joint no mfimfi no gragra no yes ye den erere enti aba na sa dompe ekasi ani enti eno ye non inflammatory eno abra wo nyini no na kyese wo nya sa ohawo no na ni nyina no se joint pain eba wa akwa mu a na kyese eye den a of course obeti yaw na enye yaw no nko ebetuma aba na se obenya fatigue na kyese oya de kakra bia na se wabre ye hye no so se a good say ebia wa pon so me pese meka bro for this time pese bibia ye twi wa pon so hono mo no say ahonde ewo mu a eno kire wo say wan kasa no wo ahonde say wa posum edin just wo ahonde no obi bo wo a wuti obi wo ho na mo de bo wo na wo kofom onim say wo joint problem a onu obi kwa wontimi nko yes because in the first place no upon so hono ebe yemre ebe ya oya de ese so ye nyina untimi ya no papa enti se wo joint a eye healthier anase ahonde wo mu a wan kasa no wo ahonde no so what you say ndɛ de pese me limit me bro for no pa and ye be call me quick na ye be call frefo no se sie na ansa na no de na ya na kofa aposo ye we de baba no ba ko mienu mi sape bi ma ye na ye kwa ye nim yes eno de bebre free say o hwe normal e cause joint pains na de edikan infections me ka say infections no ye wo enamu yare ye wo dwuso mu yare na emfa se wo yo ba wa sekeka onya nso bi gu na ebia onya France rashes bi nsansa bi wo wase ne nyina kire so wo infections na akire no ekoma wa poso hono ma ya den aye wo ya ebia wo ye bi ma na se oba mpo a odwunso a wo te ya ne nyina ye infections ni bia na ekoma wa poso aye wo ya ye ka se infections na enye no nko kire se ebia wadidie mu anase nsu a wo nom enam so ma wafa bacteria bi anase mo wanketwa bi akọ oyefunu mu akoma oyefunu aya oya anase oja o 9 10 tem ne ade akọ ha oyefunu de na mum asan be ha waposo ni nyina ye de ye frɛ no reactive arthritis enu ntia obitimi nya typhoid on say typhoid enya free adwe na yedi eni nso ayenu nipa na nya typhoid awie no a kire no bo se na aposo eye ne den eye ne ya obi anya yefunu mu haw enam so ma warania akire na aposo ye ne den eye ne ya ni nyina eka infections no ho enu da nchen a ye wo autoimmune ne kire se onipadua na asrafo onipadua na akwa na eno na ebo ho ban efiri yade so no enu mom
asan ebe kwatia nipadua na nkasa okay ete se ebia jata ebia na ni so aye no ntonto na wasan adan no ho aberi ne wura what you say aha enti nipadua na asrafo na eno na eboa nipadua no eko yade bia eba nipadua na ekwan mu no eno san ebe kwatia nipadua na nkasa enti eba na sa ebetima ha waposo okay enti na efe no autoimmune arthritis afei unum say enduro bi ho no ma amonfo eno no ma etimi de joint pains eba okay ote yawo bi yawo na wo tene fan say wanya nerve problem ana yakoma wo nduro bi a enduro sa nduro na wo no no akire esen koma waposo ayawo ya sa nduro na bi edoso pa ya amonfo no ma nkasa okay enti enduro na wo no na nkasa esen koma sa effect na ma waposo ayawo ya enti obedwen say okay me joint na ya me ye mi nsen kofa enduro bi a ebe boa joint no so na abra wo nim say enduro na wo no no ne side effect ena ma waposo ayawo ya no enti ase obi ba me hono ma me say declare your drugs che say enduro wo num bia na wo say o declare me hu say o condition no de dey ba ebi a we na ekoso for you know no na enduro na wo num na dey problem na eden eba ansana ya ye lab test ne other diagnostic processes bia okay afei wonum say wonta num nsu a waposo bit ma ya wo ya doc jina homa me wo de baby a wo de ewura no doctor we say de wa remo ebusia answer na doctor betche mu say unum nso a etimi de waposo yaw ne ba no for say see de ha wo bia ko se bia wo bia na so wadwenkyerɛ ya pesa wo de ka ya de yi ho no eno na ema no etimi yefo nti no ye gye ema no aye 0551 931 931 0551 931 na yetimi aje so na say 0548 931 931 0548 931 joint pains ehun komotwetwe na ye twetwe no ntine wodi awo no ebusia fabra sese na Dr. Yusuf entimi enyi wano hello Medafo the sciatica expert hello hello good evening good evening Pacho di baby akasa free Pacho my ntio no just infection no it is no sisi so ya na infection is ma usisi nso ayo ya different man usisi no efa he fa sam Pacho na sisi ni nyina I just say usisi ni nyina na se fa baby na ya wo ya efa baby ache efa right no come my ask you sir baby sir mate na to ase de doc so bisa wasem why me say ya ono emba o to ase de ejina osisi no mu nko an ha osre ana se wonantu ho have a sir the same doctor the night study I will try to question like me that the name was na and dey free nerves na no they are not saying we see no saying so we try to question that they be a chat no okay mate me pacho the sciatica experts Jemeso 21st clinic hello the sciatica expert Jemeso 21st clinic me tie TV no me do from pacho tro ho free ho say TV o say radio no na yen kasa why pacho you pacho udi baby akasa free pacho your friend William Chum because I free Madina Asaibuchi okay pacho my ntio she am a military na me say doc bobo ya no eso I me dey me mama no men sene no ke kana na etise sene okana sana no mama eyene ni na no bro ana ni na no anu continue na enjoy ni na so okay sene no kan bi ya ni kotige no nya na asa ni kotige na komu kaka ye edwuma ye ni ko e sene
Kumasi Dr. Tad na so mo man no be no me. Mate me dofo wo de sadie sitie no doctor ebeyi wa no nti kwaso ahwe dwumadie no na yempe kwa pa bi mfa so na mommy ho nto no why. That's all much. Kwa koma to yem wa ba fie da se. Me dofo the sciatica expert Jemeso 21st clinic. 21st clinic. Me da se udi baby akase free. The people so free me kase fit afo. Afo mpacho mayenti. Not doctor can be say ultimate num so ma onya joint pain no. Na me obi a me num so pa. By say anopa bi a me wo me so num. Ba me num wi a enskom no bi mu sa enra say me num wi a me skom ma me sa be say you best say me best na me timi be num so. Si me bi sa doctor say no so so bi na say system nti na ma na basa. Me ya me hu bi anya me ya de. Me pacho what in fear be saying? Aka 1 year na manya 50 years. 50 years. Pacho yo doc ko se bi wo ho ana man. Pacho yo pacho doctor so be you no why? Me pacho mate. Yeah that's it. Ko so ahwe dwumadie no. Me do for 21st clinic they me so the sciatica expert. Udi baby akase free. Okay. Udi ni baby akase free. Akase domi. Acho say. Utie TV na mpa chọchị ho free ho ne kasa fa phone mi ente won kan ye why. Mpa cho mate ma ye ntie wa. Otu ase. So send it to us. Pacho yo doctor be you no why? Yeah, that's it. O de o do minti uni how. Otu ase one de be ko ochina nko obenya yasa. Made of me pacho the sciatica expert. Yeah. Jemeso 21st clinic. Yeah. Udi baby akasa free. Mikasa free Ashama. Midi Anthony. Pacho yo mayenti o. I have neck pain. Neck pains. Yeah. Okay. According to doctor, they say I have chronic osteomyelitis. Doc, did you hear the term? Osteomyelitis. Yeah, chronic osteomyelitis. Okay. So water entered the nerve. Yeah. So since that time they made the operation, I'm very pain. Through the pains right now, according to my waist, they pay me. So does the pain radiate through your arms? On one side, the mix was from the bone, the waist bone. As I'm asking a question. Hello. Can you do something on it for me? Hello. 21st clinic. Hello, can you hear us? Hello. Can you hear us? Yes. Doctor is asking you something. I said with the neck pain. Yeah, hello. I said with the neck pain, does it radiate through the arms, like your hands? Hello. Mister, can you hear us? Yes, I'm hearing you. But you are hearing us. Okay, doc. Hello. Try again. Let's see. Please, are you getting me? Hello. I think he's listening to the TV setting on Timinya Eyiniye. But Dad, if you are watching us, or say we are more be a bit to me abuana now, of course. Osteomyelitis, dear. Not just say infections are going to do penum. And you know, or the Bible shaman of power. So I can say free him. Shaman. Into community one. Okay. Or Kotama community one.
you were Roma asɔre dan na chipe e wo tema community one nti o mehwa ama no pa yi Martin pese e fa two callers bi ka ho na wati media no ye ni nyina me da for the sciatica expert. Hello. Hello. Kafra. Me pacho the sciatica expert. Hello. Hello. Hello, pacho ti enka. Hello. Kasafa phone mentie TV na radio no why? Okay. Kasa mayentie o kasa tie phone no mo why? Mentie radio na TV no why? Ow. Kafra. Na me pese ye tie won so. Me pacho the sciatica expert. Hello. Ojina so. Hello, pacho oti enka. Pacho, good evening. Good evening, me dofo din baby akase free. Pacho na ho ye de. Radio dom. There wasn't that a more problem class. Okase free. Hello. Pacho akase free. Sama. Oh. Achim sama. Achim me pacho yo mayentie o. Pacho. Din sam be me mutimi shime sa mentiasi. O Johnson be me mutimi hihye o. Ah. Okay. me asin ya ne ya de Why asen ya? Zumi wuso. Doctor say ya why asen ya? Pacho Dabi. wadi mfie sen Pacho unfie ni yesen. Pick up 51 years. 51. Pacho. Me pacho e sha ase acha na. Me take be. Pacho say 15 years. 15 years. I tell you. And I watch him ho. I tell you. rashes bi am egu na de Doctor say sansan bi agu obema no so anasa no anasa ho baby. I tell you. Doctor say ensan wansan wa bi eya na begugu bema no so anasa. Debi. Obema ni mu anasa wo dwonso a wote ya o. Ah, na isifite ka crazy. Ipacho mate. Ipacho yate. Doc, my uncle we say mra. yes Okofuni ni dia sa una odi nka twetwe na dia odi kan no. okay the odi kan no o say infections betimi ade sisi ya de aba yes true infections betimi ama o sisi ya o ya say the odi kan no onya infections ahodo bia say ye UTI say junsomu infections and I say endamu infections endamu yade ni nyina etime de sisi yade eba na ono de no enti a time bia no obi present case bia ye differential diagnosis Okay. kire say on se ne de no gina na sisi no fa baako time biara o sisi no fa baako ebe ye oya na esen de fa on sire musa eba down no dodo na na kire o say affect on nerves no Okay. ebetna ba ne say utat na fa akoche wati ase aha na say utat gina fa akoche ana say bia o sitting position one person ni ade ni nyina no otimi e check ho yi a say oba ya so ya na say ko hospital a e was say itimi check her infections no answer infections bia e wo ho no ma e was say you treat infections no ka ho na e kire no ma bia enya ma na nerves no so ka ho a na kire say ya treat ama waist pain no aye den akọ Okay. anya sa say abra nerves no ho aka de obanom infections adura no ma so na nerves no on repair nerves no Okay. afi so betima repair nerves no so na ebia infections wo ho a one treat because infections no betimi de waist pain na aye den aba enti yanko second one Ansa na no kokofuni no wada Roma bomodin afo ni kire mu ewo ehwa overseas afa radio nchen wa wo kokofuni ti de ofa ka na siatonsu high school junction ho pacho nefa mamponten ka wo so besi wo ehwa overseas na 21st clinic ho ye besi wa na beji ayaresa na wankwa anyame me hia so betie program na bibia madina wo se ne maame ni kotodwe eya na ehonhono ni ade bibisa yes enti se okotodwe ne ta honhono a straight away na se require sabia me ya hwew abra odi akini a
still that's where you was an there. I think say 21st na best place I will buy bit my shaman pa. Okay. Na the etienne say kotodwe no eye na ya ebi ohon ma ahono say no ebi ohon ma uric acid etimi kwosoro ma kotodwe no hono. Okay. Nemom say uric acid ena ma kotodwe no hono dia eno so na yaw ni very different because uric acid no eye edane to crystals as nchine ena esisi mu nti na yaw no ano edin pa yi. Okay. Enti say toto mame na no na ehu how severe the pains is, how sharp are pains na tie and I say the intensity no na ya hu say the pains no say the si present no ho na afi ya san rane test ahodo na ya hwe normal bia enya ma no ansa na ya treatment no into Madina enti no hefa na ebeboa no won kran ho Madina de agise okodomi aha okay enti obom road domi no on say onya faka on kase okọ domi obesi odomi market heavy do choba okay osi odomi market on ma no obesi so open 21st clinic o mechire no okay yes yeah that's it and atafon so ye papa ba kon se enso na wo ka ho asem no se wonta no nso otimi nya da wo se onum nso pa but wonum nso anopa sa anopapa wasole wa warm nso kakra no anom no ye se be se anwumre 6 ansa na wasa atese su komo sa de na wanum bia no ye de ben no one thing say on say o se na otanum nso pa na nowadays na say onum nso ba ko a anopa na say nso come de no sa kire say nipadua no de sa na tie esesa abra weda no so esesa okay kire say o hwe emre kakra atwa mu na ba bi na ye kakra weda no na ya na itaye warm but nowadays no weda no ye cool kakra enti abana sa wan hwe yi anso kom enye de entando na mmom no ebit na ben say onipadua no kompa short nsu na so nso kom endo kire say o pese o hu say ebia onipadua no hia nsu na nso kom endo wa e wo say odwunso no o hwe odwunso no color okay say adini ye nsu a fine ne color no te say nsu a ye no ma fine problem ni ho sa say ani no eye brown too much okay eye brownish too much a eno kire say nipadua ne hia nsu e wa abra wonnom drink bia yes okay abra wonnom drink bia on di aduane bia ye colorful a obeka say bia aduane no color ana akoma aha odwunso sa na say wo hwe adwunso nani nti obi a odwunso gu bia akoroba mu ana say WC mo obehwe odwunso no color say adwunso no color brown pa ya eno kire say nipadua ne hia nsu na mmom nsu come do because whether na you cool okay but onum nsu a otimu say wa feel say onum nsu ankasa I say otimu say nipadua ni ansa na oba num nsu na wie krampo na ha otimu say nipadua na ankasa nsu koma de na che okay aha enti ohunu sa na wa den say onum nsu okay what you say but sense come do na say ohunu say onum nsu na onso odwunso na ni te say nsu ayenom kala no te say nsu ayenom pepepa eno kire say nipadua ni ye okay enti ehun hia say obesa akonu no munsu aguso okay aha enti sa na tie ba na sa osan no munsu krampa adwunso na obadwunso tentem okay yo na ya mame omo frefri domino so se ni kotodwe no so ha ne pa domede so ato adi ono okase ne lower buttocks oh I said to ase okay ya mame no ana okase onko domina honum de yo o se ne to ase na ye ne ya no kwasa mo se ya maame no ne ya papa no mo a omufia kwa anim kakra no se de aya na first no omoye active kakra omutimi nante ekoba no mfie no kwa anim kakra sa na internase no dose mo okay ahenti eba na sa oto ase no ebetimi ahya se eya oya twetwon na ade enti ni nyina no se wokohu doctor owo domi nkwa de obekọ 21st clinic ewo domi St John's Ecobank na ewo St John's honom no Ecobank na chi honom mfuturu kwan na da honom fa sa mfuturu kwan no kọ anim kakra bi a okay na bonkum so bo 21st clinic wo ho okay ya de se wo kwa metriti ama pa no ma wa futuo wo no ma bi ho se de be ya ensan emma bio
Okay. Sanity. Yeah, papa now or fry and think about us say when you asked you my light to know and come with terms, no. Or see a bit me up one and a big yes. A big yes. Yes. Or bit me about a one pay. Yes. To also wash my. It just one also cut a domi and answer caswa. On say osteomyelitis no natural say infections na bedon penum. And said o ka say so bia be gina a bit my possible. Okay. And no oba ye be ye nhwehwemu scan bia watwa so bit me aden e de aba. Okay. Natural say yatima aboa ma ya manu ndura esafata. Okay. Oh seriously ye bit ma aboa no pay nti wontu ho anamo. Jo. Na achem so ni no say ne beme mu odwonso ana ne yanso fita bi ta afra no ba. Wahun saafo no. E bit ma ba ne say wanya infections some time ago. Okay. Akwa pani anase wanum nduro bia ma infections na yesa de anu abre ase no. Enti say odwonso a na ote say emu hyehye no. Akwa say 15 years ni kra na ba ye wo 51 years. Enti no chese wanum nduro a nti obehwe kra na wa pani bia aka ho mbisa no de but obehwe na wa pani akrampo aka ho ama ebia na said na nka esi infections no si dead no nyina atimi abafam nti no akoka se ho ana nso fita bi afri ne be mamu aba especially say okọ agyanan so na se ochima ana ebi wo ho so a na ama ne be mamu ehyehye no se odwonso a ne nyina akira wo se inflammation da so ho na enam se wanunum nduro bia wo pane bi nti no abaya chronic sa nduro no emwa obio fa abibiduro kwan so na se o nom abibiduro a ewo se onya abibiduro anu ye den pa na wo so anu prekope enye sa obeko akwa enkoda. Okay. Yes, enti enya abrofuduro asem kra. Okay. Ti tumitu ana mo eba 21st clinic ye wo infections aduro mapa kire se ye be run sa test ni bi na kire se ya hu se ye kan we ni we bomo e betimi aboa na wa na ma na timi afiri ho. Ebusia Dr. Yusuf Salifu oye adwuma o 21st clinic wa ben se wa kwadale wa hye eba se yenhwe enje yale wa hodo na yempa no adrum fama no dia 21st clinic doctors ni nyina wonom abene akwadale wo mu adaroma healing point dwumedie esunie Sompa TV Trawan TV Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and Sompa 90.7 other affiliate stations in Sukra dwumedie mu a wonom etopete yes akwa homa no so eno nti no wo kosa wo asem bi ekire wo so wo bi edefo aye de so a na wa mayen ehu eye 0551 931 931 0551 931 931 and now 0548 931 931 the sciatica expert. Hello. Jemeso 21st clinic the sciatica expert. Hello. Made of what men can we did the saying? Hello. Hello, can you hear me? Hello. Oh, too bad. Pacho Kafra. I can hear you. I can hear you. You can hear me? Yeah. Okay, Mpacho Tichi. I can. Okay, we did baby or kase frame Pacho. Hello. Oh. Madam Pacho. What's it mean? Pacho say. Yes, I'm a prop. Me got fees level. Mpacho mate yen kwai ma yen tie mpacho. Yo, Pacho me because the uta jumso on 10 anadwa and also yarebe no. And 10 time na bia na dwono da ojonso 10 be sen. Ne dodo be sen Mpacho. Be 5 times azana biati. 5 times. Okay. Pacho doctor so obi sa wasem why? Anajubia na ojonso sa na. Anajubia. Waka ojonso na hwe say frem ana say ye nkyene. Oyo Waka ojonso na hwe da say bia ye frem ti say asikyira ana say ye nkyene. Onka hwe da. Oh, emso wa free so. Wa free so. Pacho Kafra ye be you one no why? Me Pacho the sciatica expert Jemeso 21st clinic. 21st clinic. Me da se me do foodi baby akase free. Me salif adum kwamoma. Adum kwamoma. Pacho yo ma yenti o. Pacho me see in the right hand.
Esa netwa se ko me ko to do eye me ya pa. Osisi echi nifa ho no. Pa join. E ko okotodwe ho no. Pa join na me se no akọ me ko to do ni. Eye me ya pa. Pacho Wa na jai. Na me na te so na eye me ya. Dako Pacho me misa so wedding fie be sen. Pacho November no manya 54. 54. Pacho. Okay. Eno kwa na how? Pacho. Okay, Pacho yo obey you no why? Pacho. Yeah, that's a self free, yeah. The sciatica expert me dofo. Hello. The sciatica expert Jemeso 21st clinic. 21st clinic. Me da se udin baby akase free me dofo. Yes, I was coming in. It's a traffic command. Okase free. Tema. Pacho my entie o. My right leg, me walk na moon, and I have to tell the big team. I am not doing it, and the best thing is that I get never come. Maybe I'm moving it to be a man and nothing. I can't say. Mama Pacho, what didn't fear be saying? If I told me, 49. 49. Eh, watch it. If I told say, And shall see a chair. That's about 5 months to 6 months. Me Pacho yo. Right leg side bang. Was it side the hand for pote or right leg no side the hand for pote na ya na nyina. If I told that then you have no. I said that they are me body me people no said they are me. O sele no. But they don't pay me one. Ayi ujonku ne so ho no won. Me nana kasa. Pacho nya abotira na kire ye. Wona ase anase soro ho no. If I told say Pacho nya abotira na kire doctor ye na ontimi mu a. Eya wonan na se wona anase esoro ho kakra no a. if I told that they are don't pay me one. Don't pay ni wokotodwe. Ewa wonan ho na ekọ na ase wo no. Wonan poso ho. E na ujonku ekọ wo ties wo no soro ho no. Emu de ewa hin. If I told ask no me nana kasa. But they are not ya me gitia form no. Emu no nyina ya wo ya ase ni nyina ya wo ya. Me pacho ni half. Ya me say efri ni nan ne poso ne call e form ho no. Ne say no. Ai. Mama pacho doctor be you no why? No, o ta she. Doctor si gina so bi sa wasem why? O ta she mpa botenten ana. Me pacho yo. Oso ta she pa bo atenten. Me pacho baby. Okay. Pacho yo ya that's why. Me pacho yo. Yo. That's your ticker expert me dofo. Hello. Yeah, good evening. Good evening. That's your ticker expert Jemeso 21st clinic. 21st clinic. Pacho me that's udin baby akase free. Doctor Finna me kasa free pokuase. Ma wakasa ne nkosoro kakra ma ne ento nkan ye why pokuase. Doctor Finna me kasa free pokuase. Me pacho yo ye tie o. Pacho there were 30 years. Na me nyem na me benya we na me sisi. Me class na me sorry na me sisi. Ya. Me wo ye na fe de place kra me class na me sorry na me sisi. Me share ku si me na si me ya me ya si me so adi. Me da sorry na person. Na me mai asile na me na do pe. Mame try me kakra. I know the drugs are still in court. Me pacho efifi wan kasa na ase ne se na ye wo ya no na ne nyina aw Hello? me do fo pacho wo tie enka Is that right? usisi ne nyina na ya wo ya na se mfifi wan na side ben The patrol is sitting na to say na unyima na usisi ya wo ya no. That na ye me baby si me na se ne tina si che kakana me so ya me ya pa me tina ka mu ko na bi fo na me to so ati me na nche kakra anza na mo se pa yo okay. Okay pacho ya da se why doctor be you no why Pacho
Yo. Kevin Pacho, Obi or Asafo Quanimu, Nasha Obi or Homami, why? Mammy be a Bahasenum na, was say a sheno. Meda from Pacho, what's the anka? Yamuajo. Hello. Hello, the Siatica expert, Jimisu 21st clinic. 21st clinic. Pacho, Meda Sudin, baby, I'll cast free. Abisim, me pacho my way. Raka, the can't now have a share of phone. Doctor, doctor, never has so for my pacho me and papa. If I am a or the wireless is 20, I can mean I Oh, daddy, it's you, or what hunting my auntie or why? Now, I say, the demo is wrong. Okay. There, 15 to 16 years to me. My normal will do, sir, doctors need to go. Doctors need to go, sir, normal will do, sir. So, as you see, I sign, I'm a home with you. Now I have on your in it. 15 to 16 years. I will go, can we go 4 years to William Corner? My community or the in So, when you call 21st clinic, Anna. What am I now? Auntie, when you call in and see a Quacoma told you why. Won't you any a bear saying? Oh, 52. 52. And I had the your bed 15 to 16 years in it. Pachoya dasi ma yemfa last call na doctor Emre Mumaye. Made up for the sciatica expert. Hello. Jemeso 21st clinic. Me pachoyo. Mate. Look, what assembly will be Sanansan wako. Hello, Mate, also 19 on the yawa ya ohun. So the Jaria be there. Chicha ya 19 na. Doctor say wada Roma ya water share and pabo atentiana. Me share people me see me share pabo atentiana. Pacho yo, mate. Me share mate. Doctor wa hase no be you no o ha no benya anop mercy bro 21st ama. Doc lego se wodun so bebro se emprenum anadwo a wakwa akoda ne no ye de a one thing se bano Johnson tentamo a especially anadwo titiru e bano Johnson tentamo a no bebre na deba okay na ma study anase ma shanon so se amoho bebre be ka se omo Johnson anadwo omo Johnson tentempa meanwhile obekom na anadwo obedana no onum nsuo okay it means that esore no nsuo ansa na wasan to aso ada what you say enti e bana sai betima mo adwun so ntentem anadwo okay enti wo yes afo ni bia se wo hwe se nsukom na de wa obenum nsuo kakra anadwo de enta num nsuo bebre aha nemom abra dwunso onye saa no we nyina na se dwunso wo da so dwunso ntentem de e wo se odo ba 21st clinic na ye hwehwemu se bia wa se kire na ekosoro se wanya infections bi se kidney problem se oye be man so de ebia prostate no sha no mfie no nkwa ani muntie betima bia prostatitis but any prostate enlargement okay aha na se yare fufuro bi krompo na ebae na chese ya timi aboa ama yasim legon ti on fona ni nchiremu wo hen so wo legona won se legon de obetima akodome kaso anase tema community 1 aha obetima akodome kaso anatema community 1 emu de ofiri se okoho no ma ebetima aboa obia no
and I say offer number no so I be more direction no potting na watimi akọ okay yes you hear the number no betu dwa na kire say what free number no edum kwa woma wo say ni sisi ni fa ho side no fa ho akosi ni kotodwe ne ya na eye ne ya pa or be 54 years yes ono so dey na likely say bit my sciatica okay say the ba ko bit educan bisa question na make say osisi fa ba ko na ebe ye wo ya no because sciatic nerve na kasa ne say sha say free osisi na chi e chemu mienu okay na ba kwa for right ba kwa for left enti ebi ho no ma say left one na inflammation aba na say right one na inflammation sabamu a etimi ma e honom eye wo ya bia right side of the waist no osisi no fa e wo nifa so na eye wo ya de fa osire musa e de fa o kotodwe musa aba fam okay enti say oyo obi a otesa ya na kire say nerve no na e ho aba problem e wo say otu ho na number 21st class o waterment won ko tema community 1 yes tema community 1 Roma ya soro da na chipe ho na ye wo pacho bomoden akona yentimi emu ono kora ono wadum kwa momenti no so obeba yankase ahwe ha ya afa ne yekotemade no ono se in the right leg no or 49 na ebe 5 months ni na ehya ase ona ebisa na okase na ya ase no aha on se sa question no apiemu mienu obi so ka se na 1900 na ase sa eye ne ya plantar fasciitis plantar fasciitis okay on say ye biomechanical abnormalities no ye bo sa ye kire sa condition no sure they say plantar fasciitis enti eno abra ye nanti ye koye ba nyina no ye the pressure eto tissue bia eno na eno esan ye nan ase honom every sa dompen no 19 honom na de fa onan ase nyina na kire say odo onan pem fam a sa tissue no eno na eje sa shock no okay say be ya enko kan odompi ana say onkote yaw okay enti abra ye nante ekoba nyina no etimi ma inflammations bi eba sa tissues no mu enti ema what yaw bi pa okay especially wada wo sori anopa no untimi fa o nan sifam ana say watna fa kwacha na wo sori say wo nante na yaw na bakese wo nante na say atokakra enti so abra o go through sa ya we no ye betimi treat am awde na emom no onso a wanya sa problem no fa onan ensisi fam keke okay se obi ho no ma ya on tan shempaboa se bi adam mu ana se fiyem krampo na de ne nan sa na de tutu fam so onya sa problem no pe mpaboa o hye krampo no e wo se wo de ade e hye ase okay se de be ya e betimi abo onan na se ho ban aha ana se wo da mu so obetuma hye socks nso na atumi aboa na o tna se krampo obetuma stretch o na kakra but treatment na nkasa no o de bet 21st clinic obetuma treat am o pa yi okay akaya isima ne kakra be wo se etimi bo next strict topic ne so kakra nti enko me ensen tew na yentimi enko so poku ase yenuane so 30 years na onyinse ne na waist pains ne ade bai o wu ye nyina fe krampo de ayewes yes sanate enti say onyen say o ye prone to waist pain okay because of the way oni pedua no be sia chia siafa be the pressure ankasa be to osisi no so okay enti osisi na be ya o yasa abra owu akowie no na akogya o sa ha no nemom hye no so say minim say ono ankasa na chim wo ye ana say ye no CS okay because chim no na CS na ankasa ne nyina atimi the pressure eto on nerves no so enti the pressure to on nerves no so e wo osisi na chi honom na ebe wi akire no saa ya wono na yede bebrew enti saa fon dodo na no ebi ohonom a otimi te ya wono to so ba dodo na no otenase a onte ya obi ayi so sore so wonante abon say ya wona ba okay but shanon so say abra eya o saa no say wantu ho anamo amma na nkwa a ebedum pempenso bi no ote ho kra obete because all the pressure to nerves no so pokuya senti we said they was here and just say yeboa nti onko hefa pokuya se de obekọ dome okay enti dome no offer car also called the market to be see what heavy do chop by or the market okay we see what hono man we be say open 21st clinic e be chiro abi sim ya papa ne so 52 years ne be memu eye ne yapa na hem so ya na eye ne hene na wotiti saa yes no typical infection say e bia be free blood aside okay aha be my free blood aside na enti ameka say infections bana say ashashan one treating a year ebe chronic okay na every enduro no so a ode nom onom ye ebi ho no ma wanum nduro na e wo se anka woto aso no
na wagya nduro no nom ya kyerɛ sɛ symptoms na ba fam nti wagya nom enti a kyerɛ bo sɛ asan ba na wasan kɔnom na sɛ abafam kakra na wasan agya nom because abafam kakra meanwhile anka wo sɛ woyɛ den utu aseɛ enti wobɛhu sɛ nduro na ahyase na wo nom yɛ na ɛboa wo no because sɛ wantoa so nti no wobɛhu sɛ asan koye se emwo na ya used to sa nduro nti onum krampa emfa what you say enti ayarese bia obekọ bia o be treat sa condition onya no pe omo dey say obeto ato aso na atimatu ase afiri ho na ye be test na infections na negative we wa abisimunti ayifa pamodin akoso nyane regional hospital first gate be bia ATM afidie ni sene hwe anim ho pe no pacho ne treat you ye the way twato Michelle owo Michelle camp e na ye nuane free ba wono so ne 19 ho na anyam so already cry wadi nkan abo yes ona make say questions na ba mienu yeah matinti Michelle camp ye nua ba ya wo frɛ ho so de ne mu nkyeremu ne de aba no mesraw de ha wo nyina no doc emano saying na yenkwa yanim yes and one say over 0540 311 0540 311 0249 311 yes abey baby wo wono wo pe ayasabia 21st clinic de ben wona wadaroma wo fry be kyerɛw de ha wo bia nso mesrɛw frɛ doctor for no betwetwe nkomo doc nyakopon ya adoma da sene e de na wo de mai we de ye pone mo kakra bi mani nko deep nyesa wo be kyerɛ ni say joint pains no ho anka wonya emre nyina ma me a anka nsema meka no wa ha say no wo emudo but emre ni ho ntia the joint pains na ya wie no de aka no eya omon frɛ 0540 no 311 na no so ebia wo joint pains anase waposo ya o ya na ade a o de no so baba ya so ye na ya timi treat ama na next week no ya be hwɛ abdominal pains abdominal pains obi o hono ma yafunu mu yaw ahodo obi o hono ma yaw binya ba ne yafunu pe o se osa enam so ma wanom osa adura anoma so wo pese ye ba healing point so na se ye ma enkyerɛkyerɛ na se ye sua ade a ye kano inside out na se ye mfa bibiara enkame o de wo ho bia no ye be kano pepepepe na wa ma wani ada wo ho so se de be ya enya ba pe wa hu se wan kasa wo tifie krampo wan hu se adewe na ye den ehaw enti abdominal pains no every oboso sei ekoka wa ya se ne nyina ye abdomen enti men ka se me se na ye me ye tie me yafunu me se na ye me yafunu because ye wo yafunu kotokuo no wo ho yafunu boto na kasa wo didi a ekomu no eno ankasa wo ho emu eno ankasa na how ahodo a eba otimi hu se efri yafunu kotokuo no mu na ohaw bi a eba ebia efri osei wa hrawam ebia efri eye obrebo ebia efri ha sei na ni nyina no enya ba ye pe de na ewo se wo ye abra wanya sa condition no se de be ya obi enkoto mfuturo enye de engu ani so sa na tie enti next week de otimi nya emre na se o ka kire onua na ono so ka kire ne nua na o mu nyina nya emre etia in fact ebebo ga na mai pa yi yeda se Dr. Yusuf Salifu ena yete nenkano abusia yedi besia na yesra wo se da se nyabrɛ wate na doctor we say betena se on 21st the doctors ne de wono mo abion obehwa aboa na yetimyanya ahodaso ene ahotoso ewo yempomde eho ensemo yemfa asida kese ma Dr. Blaze Foster panyi kwankyerefo ya 21st clinic branches no okay me ma 1 minute doc okay ma me fire branches branches no ntu ja bia na obi o hono ma oni credit crowd be frɛ okay enti okɔ Accra no ye wodome ye wakaswa ena ye watema community 1 dome in fact ofaka kasa wokɔ dome market okay obesi wo heavy do choba e wodome market osi wo heavy do choba hono ma bisa se open 21st clinic on be kyerɛw e wakaswa no ye wo new market kwan no so Obom road ECG office na ewo honom no ne hwa ni mu ho MTN agent bi honom na chi honom na yewo ewo tema community 1
tema community 1 Roma asore dan no na chi pe na yewo ewo Kumase no ahwia Kumase ahwia overseas babia wo bia no fa ka also ko ahwia obesi wo 21st clinic essence yewo ka kwan na no obesi wo honom pe abronsan ne green ahwia overseas na Kumase yebutuo sanso na de ko esunwane a regional hospital obesi wo first gate babia efewura no babia omo ATM machine no ewo no ne hwe animu ho like dan mu a eho na yewo wo de ko eye nkranza no children's park na ye ben enkane GN bank dan mu a eho na yewo takwa Roman stores na nimu ho na yewo sanso na koforidua no yewo agata market o green dan mu eho na yewo takrade efekuma number 9 ewo anaji station efekuma number 9 ewo takrade anaji station eho na yewo sanso na o de kotechima na eye agenkwa FM ne nchemu ho na yewo ewo sunyakwan no so ewo techimai sunyakwan no so agenkwa FM nchen ho a na yewo goso abotan so Success FM ne hwe ani mu ho na yewo oboase no yewo Court Junction oduru ho no ma 21st clinic yewo ho a yebeje wo so paaye Bekum so ya Ben Chris FM wa mangwase se hwidwabo so Radio Rainbow ho na onsa beka ya busia ye ma na no anego so no and so be free 0540311311 okay 0540311311 and 0249 311 0249 311 yada se doc anoma wachaba so a wacha edua so a wajebo nte no baabi a yede esie ne mede de ohene ire mame ekua yeboa esia mabro nya mame na me director ya wo director show Healing Point ya se manager Daniel yada se papa ye odofo ne be masafo kantanka Kelvin ne prince mo ehweboa ye wuhu yen ewo Sompa television ne so tra one television ne so yada ye nuanom mo ho nyina so ase ye sorry adwa so amadwumedie nkaye no etimi abawa kwan mu